скончили минулый раз, и я сподіваюся, что мы за сегодня это все оговорим. Застались какие-нибудь питания? Мы с вами спинились на одиному житку сынов Божих, коли сыны Божии не выглядают, что не связанные с Яхве. Да? Пам'ятаємо, это 6 раздел книги Роду, первые 4 верши, вся эта история, давайте мы ее снова знойдем, и мы ее снова поглядим. Роду 6. Давайте еще раз прочитаем эту всю историю. Роду 6, первая книга, 6 раздел, первые 4 верши. Коли люди почали множиться на землі і родилися у їх дочки, тоді сини Божії убачили жонок чоловічих, дочок чоловічих, що вони пригожі, і брали їх собі за жонок, хто якою вибрав. І сказав Господь Бог: не вічно духу моєму бить погаджаними людьми, бо вони плоть. Хай будуть дні їхні 120 років. У той час були на землі волоти, особливо з того часу, як сини Божії почали уваходити до дочок людських. І вони почали народжати їм гэта дужие, спокон славутые люди. Угу. Все? Так, все. Это 4 роки, мы уже дали, уже все зовсім нова історія. Нам треба эту історію поглядеть, тому що знову-таки інтерпретації, яка була на эту історію в різні часи, може виникнути інше розуміння синів Божих у Йові. Це принаймні як варіант, так? Значит, мы пока что все, что мы с вами глядели минулый раз, мы бачили, что сыны Божии это некие істоти з небесного плану, не з чоловічого плану, які зв'язані з Яхве, які або створюють, виходять у раду. Про раду ми ще криху поговоримо. Ми бачили, що рада – вельми популярний термін, вельми популярний образ у близькосходній літературі, ми про це вже говорили. І сини Божі у біблійній літературі, звичайно, це ті, хто створяють эту раду. Вы с вами читали все тексты минулый раз заказаны, теперь мы спотыкаемся криху об этот текст. Бачим, что сыны Божии это точно не рада боская, так? Это что-то інше. Хотя термин той самый. И вот у 4 верші, в опошнім, там як будуть сини, на початку ми бачимо, що сини Божії переходять з некие межі дозволеного, некие межи переходят, при тим, що яким чином, чому гэта кепска, это не тлумачиться, але ми бачимо, що Бог незадоволений, і Бог скорочає чоловіче життя у виніку сувязі синів Божих з дочками чоловічими. І воно гучить як покарання. Після гэтага одразу починається історія поводки, яка так само, як покарання. Яка так само виразно зв'язана з темою заганності людей, які живуть на землі. І яка тут сувязь? Якби історії різні, вони переходять натурально одна в одну. Але тим не менш, вони поставлені композиційно так, що вони не можуть не прочитуватися як зв'язані. Значит, гэта сувязь робіцца ўжо кампазіцыйная. Але тым не менш яна ёсць, тым не менш гэта істотна. І, значит, на пачатку этой історыі бачым, што сыны Божии звязваюцца з дочкамі чалавечымі. І ў канцы гісторыі мы бачым, што у іх плён гэтай сувязі. То есть нараджаюцца ў іх нейкія істоты, якія вось вы прачыталі як волаты. Так, ось тут вот в этом перекладе, там як там... У нас великолюди. Великолюди. У яких інших перекладах хто там є ще?
Дуже сили. Хто? Дуже сили. Дуже сіли, о, бачите. Є ще які варіанти. Кого? Исполины, так? Волоты, так? Это вельми проблемное слово, вельми проблемный переклад. Яны зовутся Нефилим. Нефилим. І ми, як пам'ятаємо, це канчаток множного ліку мужчинського роду. Виглядає так, що яны походять від дієслова нафал. Якби такая вот простая, теперь такая вот на перший погляд этимология. Яны перакладаюцца вот гэтымі великолюдами, осилками, исполинами следом за Септуагинтой и следом за Вульгатой. Вульгата идет за Септуагинтой, остальные идут за Вульгатой и Септуагинтой, які перекладаються як гігантес. Зрозуміло, так? Тобто гіганти. Ніякої гігантовості, ніякої величині, якби у самім этом слові не закладено. Скажем, чому Септуагінта перекладає гэта як гіганти, а за Септуагінти вже і Вульгата, і на грецьку, і на латину, і потім пішло вже у європейську традицію, перекладати їх як гігантів, як волотів, як осілків. Гэта звязано вже з традицією інтерпретації терміну нефілім. Тому що у самім слові нефілім ніяким чином не прочитывається помер. Прочитываюцца нейкія іншыя рэчы. Давайте мы спачатку паглядзім на фільм, дзе яны яшчэ ёсць, таму што яны сустракаюцца всего толькі пару разоў на Біблію і сустракаюцца так вот крышку по-рознаму, але пры тым, што сапраўды згадак на іх надзвычай мала, гісторыя вось у постбіблійнай літаратуры вельмі много, і от і у псевдобіографічнай літаратуры зноў-такі много. Яны абуджалі, бачыце, вот так яны вот тут мы прачыталі, што нараджаліся ў іх асілкі, там штосьці далей. Літаральна вот так вот паўслова. А яно вельмі моцна потрапіла ў традыцыю, оно абуджала и фантазию, и космогоничное уявление, и там просто паўстаюцца, правда, целые такие концепты свету, вот, зачапляние только за одних этих нефилим. Вот, и тому, как яны у нас не засталіся ў баку, погодите, давайте мы поглядим, где у нас еще нефилим возникают. Сюда возникают еще 2 раза уже этого места. То есть, по сутности, всего только 3 раза у каноничных текстах еврейской Библии. Давайте спочатку поглядим Лики 32-27. Пробачте, 13-33. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели на среди ее, люди великорослые. Видите, это ситуация, когда израильские шпионы, разведчики идут у землю, якую они собираются завоевывать, в обещанную землю. Они сходили, поглядели, что там робится. И вот пришедшие, они докладают. Бачите, некая такая земля страшная, и земля там чогось типа пожирає, и живут на ёй нефилим. Значит, ну там в перекладе было, вот вы прочитали великорослые. Высокого росту меня. У вас высокого росту. Вот поглядите, якби, коли ви прочитаєте ці 2 переклади, високорослий, високого росту, ви собі уявляєте, ідеальний переклад – це переклад, з якого можна обновити заходний текст. Значить, коли ви спробуєте зробити форлаги цих перекладів, ви собі уявите, що там хтось великого поміру.
У тексте там нефилим. Вот. Значит, знову про памер нема. Может быть, что это вот некое не этимологизованное значение про памер. Может быть. Чому мы его не откидаем? Потому что, сапраўды, одно з ранніх традицій, это прочитывается, одно з прочитання такое, менавіта вось опираючись на гэты текст з книги Лікаў. Лягчэй за все уявіць, што ўбачылі ізраільскія шпіёны, яны побачылі вялікіх людзей, некіх гігантаў. Угу. Тут перекликается с этим же 13:28. Они прибыли в землю, як послал нас, але жихаров має найдужейших і городи великі обмуравані. Бачили ми там род Анака. І тут род Анака. Вось. Найдужейших. Вось. І оно, якби один контекст тягне за собою тлумачэнне другого контексту. Што не абавязкова, што ёсць заўсёды дапушчэннем, як вы разумееце. Ну, і менавіта вось гэты тэкст з ізраільскіх шпіёнаў як дае падставы думаць, што нефілім можа быць прачытанае як гігант. Як нейкія вельмі вялікія людзі. І тады яно будзе адсылаць там на некую расу людзей, якая там вось зусім іншых памераў ад звычайных, альбо на тое, што вот як у страха вочы вялікія. Просто на перабольшанне гэтых ізраільскіх разведчыкаў, якія пабачылі там вось такую некую дзіўную карціну. Спалохаліся, бо страшна ж все ж таки ісці. А ось тут виглядали саранчою. Вот слово в Біблію так і було саранчою? Так. Яны такія вялікія, што ў параўнанні з імі там людзі выглядаюць як саранча. Ёсць такое. Ну, уяўляйце сабе адрозненне ў памерах. Гэта зноў-такі не гаворыць пра тое, што вялікія памеры закладзены ў гэтым слове. Ніяк не гаворыць. І апошні ўжытак яшчэ адзін у Езекіэла 32:27. Там не нефилим, там нофлим. Там крыху іншая форма слова. — 32:27. І лежать вони не при воярах, які загинули у давній час, і у своїй зброї бойової сошли у опрометну, і поклали мечи свої на голови свої, і били щити. Нет, это... 32:27. Так, там далее там еще. На костах, і бо били вони страхом для вояров і землі живих. Таким чином ты будешь знищены серед необрезанных и будешь... Не, это уже далеко. Потому что они как сильные были ужасом на земле живых. Страх для вояров и земли живых. Нет, там вот это сполучение с гибрим нофлим. Гибор это сапраўдна моцны чалавек, это такое слово, якое празрыстае, якое вельмі часта ўжываецца для ваяроў, але гэта не ваяр, а просто вось это такі вось моцны мужчына. Гибор. Тут яны гіборим нофлім, як вот там, дзе я прачытала ваяры, там паўшыя ваяры. Паўшыя ў сэнсе бітве. Ну, такой план можа быць. Так, хутчэй за ўсё. Бо, бачыце,
Вось вот гэта нефілім перакладаюцца таксама вот арамейская мова стварае яшчэ такія складанасці, перакладае у гэтай сітуацыі у шостым раздзеле кнігі родаў на арамейскую мову таксама як гіганты. То есть, што в арамейскай мове нормально этымалагізуецца як гіганты. У гебрайскай ніяк не этымалагізуецца як гіганты. Але арамейская якраз стварае яшчэ такую іншую, мы потом да гэтага на фал вернемся, стварае іншую рэч, перакладаючы ў тое самае слова нефіла. Словом нефіла перакладае вот з нашага Йова. Вот паглядзіце, калі ласка, вот мы зараз вот сюды вяртаемся, у Йова 38-31. То самое слово. Найдите, что значит нефила в этом значении. Нефила это эмфатичный концовый алиф типовый для арамейской мовы. То есть это вот той самый будет нафал. Закладно то самое слово, только что в одиночном мире. Прочитайте, калі ласка. Там вот это вот Йов 38 мы з вами ще будемо шмат до його звертатися. Ось, там, де є космогонічна картина, але поглядите, калі ласка, от, на гэты варіант. 38-31. Йов. 38. А тут нема такого. Ці здалеєш звучить шерек зорок плеядов, або ці зможеш розв'язати пояс. Плеяди сюди пішли. Я ще, всі знаєте ці калі ласка. Можете сказать узел Хима, да? Разрешить узы Кесил. Кесил. Ще у кого? У кого ще это? Вот там плеяди прочитали, тут Кесил просто знайшли. Ну, тут у Силухи тоже ты можешь завязать в узел Хима и развязать повязи Кисил. Кесил. Кесил это гебрайское слово. Вот это вот нефила, она по-арамейску перекладает кесил, то же самое. Кесил это район. Чего его не перекладают, это незразумело. Вельми незразумело, коли перекладают, коли не перекладают некие нормальные речи. Там, кшталту, як это пам'ятаєте, ми вже кілька разів казали, коли це Господь Саваот возникает, так? Коли это нормально, это Господь сил, коли Саваот это просто силы. И почему плеяды, так само не зрозуміло. Кесил это район, это и звичайний річ про пояс района. Нефила, відповідно, по-арамейську перекладається просто як район. Район, так. Ну, это то же самое. Вот, там, где говорка йде про район, там в арамейському таргумі ми бачимо нефіла. Тобто арамейська мова таким чином випає, так? І дає підстави такого для розуміння слова нефілім, тоді нефілім, відповідно, це райони, так? Районіти. І це проблемне тлумачення, безумовно, але воно виразно повстає з етимології арамейської. І воно так само було спокусливе у певному часі так само утворалися гіпотези про те, що це от шлюб синов Божих і дочок чоловічих на землі з'явилися ареоніти. Но мы не будем на этом затрымлівацца, потому что это такая вельмі дадатковая лінія, але майце на ўвазе, што гэта магчыма, што гэта, в прынцыпе, у пэўным сэнсе легітымнае тлумачэнне.
Ну, это перекликается цалкам з Єгиптом і з Шумерами. Яно вельмі шмат што мяняе, правда? От калі дапусціць магчымасць араянітаў у гэтым месцы, карціна паўстае зусім іншая. Вот ад усяго, што мы казалі мінулы раз. Шумеры Єгипта не могли навіть. Вось. Потым глядзіце, як раён увогуле бачыўся, у Адысеі Гамера мы вельмі выразна бачым раёна як велізарнага паляўнічага. Раён сам па сабе, той, што уяўляецца сабе, гэта вялікі паляўнічы. Яно будзе перагуквацца з гэтым, это нейкі раён, это штосьці, это ёсць нейкая істота, але гэта ёсць яшчэ і сузор'е, якое звязана з гэтай істотай. Ёсць, вельмі цікава у Енохавай кнізе гігантаў, ёсць такі тэрмін нефліарі, это зноў-такі, это нефілімы зямлі. Такое вот вам, калі ласка, дзіўнае. То есть гэта такое вось магчымае тлумачэнне. І яшчэ адно магчымае тлумачэнне, якое ўжо будзе з гэтага кораня. Таму што корань нафал азначае падаць. Прытым, як вы памятаеце, у гебрайскай мове дзеясловы могуць мяняць стан. Мы называем гэта спражэннямі, 6 розных спражэнняў, але яны радыкальна мяняюць дзеясловы, мяняюць значэнне у розных формах. Яно можа стаць каўзатыўным, можа стаць пасіўным, можа стаць узмацняльным, і сэнс можа памяняцца зусім моцна. Вось, калі з гэтага дзеяслова напел, это нафіла, это арамейская, памятаеце, што это арамейская, даліцу будзе гебрайская. Напел гэта неданошанае выкінутае дзіця. Зноў-такі этымалогія тут празрыстая, яно это дзіця, якое упала, але яно упала заўчасна да родаў і не нарадзілася, адпаведна. Вось, і яно таксама разглядаецца як варыянт для тлумачэння нефілім. Значыцца, што гэта ненароджаныя дзеці. Ці народжаныя не тым чынам. Недоноски, так? Как это сказать? Недоноски упали на нашу голову из созвездия Ориона. Были больше человека. Это вы уже злучили разом две абсолютно разные речи. Вы зараз третью я вам додам, и третью это ты уже что у вас отрымается, я навіть уявити себе не могу. Уже яка у вас звярушка буде. Вот. Але, тим не менш, ёсць і гэты варыянт. Ну і зразумела, самы просты варыянт – это тыя, што упалі. Просто тыя, што упалі. Калі яго этымалагізаваць дзеясловам нафал. Тады, адпаведна, нафілім – гэта вось, як мы бачым вельмі выразна ў нофлім у Езекіэла. Паўшыя, толькі што яму дадаецца іншае значэнне. І яно, відаць, самае пашыранае, самае папулярнае прачытанне, але зноў-такі, маеце на ўвазе, што гэта толькі прачытанне. Это не ёсць, яно так, это толькі гіпотэза, але вельмі пашыраная ў розныя часы гіпотэза, якая прачытывае нафілім, як тых, што ўпалі з неба, як тыя, як упаўшыя анёлы. Упаўшыя ў сэнсе і літаральным, і пераносным, маральным. Вот. І гэта мы зноў-такі маем многа, асабліва вось
у позднім часе, якраз оно от вельмі моцнае схіленне ідзе да гэтага тлумачэння. Бачыце, напрыклад, мы это ў Новым Запавеце нават. Вот мы потом до гебрайскай Бібліі вернемся, але паглядзіце ў Новым Запавеце, як яно гучаць. Вот ёсць это у Лукі 10:18. Глядзіце. Сама пошукаю. І паглядзіце, гэта ліст Юды, 6 верш. И говорить им, я бачу шатана, что падал с неба, як маланка. Ага. От яно, от знову таки, калі ви спрабуєте гэта зрабіць на гебрайскую мову фурладні з грецкай, то будзе шатан, які падаў з неба як маланка. Гэта вот звязывае шатан як той, хто от анёл, які упаў з неба. І оно було привабним, от такое ось прочитання, так само привабним для розуміння шатана, зв'язувало шатана з анёлами, з тими синами Божими у Йові. Ми вже з вами погляділи, що воно ніяк там не може. Текст, важливе прочитання тексту не дозволяє такої інтерпретації, але тим не менше вона проходила безумовно і популярна була. Ну, що шатан це якраз не в адрозненне ад астатніх сыноў Божых, это значит некі той, хто упаў. І вот тут у Лукі, паглядзіце у Юды, ліст Юды 6. Там таксама вось алюзія ідзе сюди ж на гэтую ж тему. Маленький лист, то его разделов нема. Один раздел только, тому 6 верш. Угу. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, ожидает вечных узов под мраком на суд великого дня. Угу. Вот поглядите, там можно вот с конца 5 верша прочитать, что после выгубил тых, что не верили, Веровавших погубил, ангелов. Так, і анёлам, якія не збераглі сваёй годнасці, пакінулі сваё жытло, і яны звязаныя вечнымі путамі, затрыманыя ў цемрацы да вялікага суднага дня. А якой это верш? 6. Мы ще до Юды мы ще з вами вернемся. Юду там вот далёка не хавайце. Вот. І гэта вобраз зразумелы таксама, так? Вот гэты вобраз он праходзіць праз познюю літаратуру. Вобраз гэтых анёлаў, якія пападалі, якія там штосьці там не тое нарабілі, і якія закінутыя вот у грэцкі улюбёны вобраз у Тартар, у падзем'е. Ось, альбо там вот яно, таксама там это такі некалькі розных тэрмінаў, і от яны там ускуты. То есть яны некія маюць вельмі негатыўную афарбоўку у гэтых тэкстах. Тыя, што пападалі, тыя, што былі вышэйшымі, і тыя, што нейкім чынам адваліліся. І вот у гэтых тэкстах, у поздніх гебрайскіх тэкстах, у грэкамоўных тэкстах, тэксты, все, як мы кажам, там перыяду другого храму, там нефілім прачытваюцца менавіта як паўшыя анёлы. То есть якія вот з негатыўнай афарбоўкай, асабліва ў грэцкіх тэкстах, у кнізе Еноха, у кнізе Юбілеяў, і там вот асабліва эгрегороі. Вот яны всялякія анёлы, асабліва гэтыя. Эгрегороі гэта тыя, што глядзельнікі, літаральна кажучы, назіральнікі. Вот это вот у кнізе Юбілеяў гэта такі вот важны вобраз. І вот яны таксама сярод тых, хто упаў. Вот это вот эгрегора что означает? Вот это назіральнікі.
сказать, вот глядельники, или вот такое вот неудалое слово. Их часто нават просто вот у грэцкім варыянце і пакідаюць нават это, не спрабуюць перакласці. Григорий там, так, перакладаюць. То есть вы знойдзеце такое у літаратуры так само. Но это слово этимологизуется. Есть такі яшчэ, есть такі лідер гэтых паўшых анёлаў, якога зваць Самуаза. І ён вядзе гэтых паўстанцаў. Вот глядзіце, у цих пара біблійны тэкст, там у вас яго не будзе. Такі вот тэкст. І было, калі сыны чалавечыя памножыліся, што ў тыя дні у іх радзіліся прыгожыя і зграбныя дочкі. І анёлы, сыны неба, убачылі і захацелі іх, і сказалі адно адному: «Ходим, давайте выберем себе жонок сярод дзяцей чалавечых и зачнем себе дзяцей». Бачите, это вот як вот уже у пазнейшей литературы переписывается и интерпретуется старожитная литература. И Сем'яза, что был у их лидером, сказал им: «Я боюсь, вы на гэта не погодзіцеся, и я один буду нести кару за вялікі грэх». И они все отказали ему и сказали: «Давайте поклянемся клятвою и звяжем себе узаемной домовою, не покинуть гэтай идеи, але ажыццявіць яе». Тады покляліся яны все разом и звязали себе узаемной домовою, и их было 200, кто сышоў у дни Яреда на вяршыню горы Гермон. И яны назвали яе горою Гермон, бо яны покляліся и звязали себе узаемной домовою. И, значит, вот яны сыходзяць, такие вот адмыслова робяць гэты выбор, ведаючы, што гэта вялікі грэх, тым не менш яны гэта робяць. І яны яшчэ тады, калі яны звязваюцца з дочкамі людзей, у іх дзеці, якія ў іх нараджаюцца, маюць спецыяльны тэрмін Илиуд. Вот яны Илиуды. Это як учитаем. Нараджаюцца іх Эліуды, і Эліуды ўспрымаюцца як асобная раса, менавіта вот таких вот вялікіх людзей. То есть гэта все ідуць уже вот гэтыя пазнейшыя інтэрпрэтацыі, і гэтыя Эліуды фігуруюць у некалькіх познебіблійных тэкстах, у тых кнігах, якія у гебрайскую біблію не ўваходзяць, у пратэстанцкі канон не ўваходзяць. Адпаведна, калі у кого-небудзь вот у вас, у кого Сёмуха ці Станкевич, там гэтага не будзе да кніг, але якія ёсць вот у каталіцкай традыцыі другакананічнымі, у пратэстанцкай традыцыі псеўдаэпіграфічнымі. Вот у гэтай кнігі гэты сюжэт папулярны, асабліва у першага Еноха і ў юбілею. І яны, вот як менавіта гэта асобная раса, яны все, вот сам гэты вобраз таго, што яны ў Тартар скідаюцца, і ў такое некае месца поўнай цемры. І у кнізе юбілеяў нават як адна з прычынаў паводкі, якую Бог насылае на зямлю, гэта ачысціць ад іх зямлю. То есть одна з прычынаў, чаму трэба, не таму, што людзі там так моцна награшылі, а таму, што на зямлі з'явіліся гэтая раса. І зямля павінна быць ад яе ачышчаная, адпаведна, Бог насылае эту вялікую паводку, каб все счысціць. Пры гэтым, вот у гэтай же самай кнізе юбілеяў гаворыцца, што Бог пакінуў 10%, 10-ую частку пакінуў ад гэтых нефілімаў, пакінуў, каб яны перажылі паводку, засталіся на зямлі ўжо пасля паводкі, дзеля таго, каб яны маглі зводзіць людзей да апошняга суда. Бачыце, які складаны такі
такого. Вельми абсолютно типовий текст для того часу. Это сама книга юбилею, это 10 прикладно в районе 100-го года до нашей эры, то есть вот здесь вот початок першого століття до нашей эры. И она была, сама книга была вельми популярная у ранних христиан, але потім она не увайшла в христианские каноны. Христианские каноны почали формироваться в 4 столітті, и после 4 століття популярність стратилася, але другое, третє століття згадуються, у Оригена згадуються, і были вот до открытия Кумрану мы их ведали только вот книги только з цитату многие из этих текстов. У Кумране несколько рукописей книги юбилею. Святовочно в этом часе, вот как раз коли это было перше століття до нашей эры, перше століття нашей эры, да, до 70-го года, святовочно это были вельми тексты популярные, как раз вельми читались. Ну і зрозуміло, що тоді от якраз всі ці інтерпретації виникали, от в образ тих аньолів, які упали, в образ неких тих нечоловічих вищих сил, які поблиталися з людьми, перемішалися з людьми і народилася інша раса, ну, було туди от живою темою для міркування, ці тексти виникали. Ну, і бачите, і переписувалися. Сама ця ідея, що вони спеціально адмислово покинути ще малая їх частка у вигляді демонів. Значить, демони – це ті самі порештки тих нефілім, які були до поводки, тобто це до поводкової раси. І вони тепер, поки що, мають владу, мають силу людей зводити, але апошній суд це все поставить на місце і все скончить. Ось така річ. Вот поглядите, коли ласка, ну, вернемся до Юды, до листа Юды. Можно от 13-го, 13-15 верши. И он, по сутности, цитуя первую книгу Енуха. Давайте прочитаем. Какой верш? От 13 до 15. Свирепые морские волны, пенящиеся стромотами своими, звезды блуждающие, которым блюдет мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, седьмая эта дама, говоря, ее идет Господь со тьма святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвели их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Угу. Ну, может быть, и такие переклад, да? Вот у меня такие. Так, ну, может быть, и такие. Вот там так само вот этому связываются с зорками и связываются вот с всеми этими грешниками. Про Орион напомните мне, я не записал, в каком стиху Орион. Плеяда и Орион. Там не записал. 38-31 аж. Йо, там же написано. Не Йо, 38. І алюзії на гэтыя ж самыя падзеі ёсць у гэтых якраз у гэтых другокананічных псевдоэпіграфічных кнігах. Вот тут цяпер у каго ось от у вас на Чарняўскага будзе, у расійскіх будзе, у Женевскай, відаць, не будзе, ва ўсіх пратэстанцкіх не будзе гэтых кніг, але паглядзіце, у каго яны ёсць. І мы таксама іх зараз хуценька паглядзім, пачытаем. Вот давайте пачнем з Юдит. Книга Юдит, 16.6. Вона не во всіх наших бібліях буде, але у когось я спеціально сьогодні взяла інший переклад, не брала сьому, тому що сьому нічого нема. Ще раз. Юдит, Юдиф буде в російських. Да? Юдит 16.6.
веку. 16 уже? 16:6. А? Бо загинул владар их не от юнаков, они сыны титанов поразили его, они высокие гиганты скинули его, але Юдит, дочкам Мерары, видом обличия своего ослабила его. Вот, это такое эти усхваление. Юдит такая зробила великий подвиг. И бачите, що це не тие, що Сыны титанов, не сини титанів, які попадали. они высокие гиганты. Ні, це не великі гіганти, алюзія на Нефілім. А далей поглядзіце, знов таки, от ви там уже їх тримаєте, тому що там одно за одним буде. Наступне після Юдит буде мудрість Соломона. Так, 14:6 і Сірах і Барух, там во всіх це є. Во всіх цих книгах є, всі книги цього періоду так чи інакше закранають цю тему, настільки вона була важною істотною. Вот, она будет называться у вас «Книга мудрости» або «Книга мудрости Соломона». Прочитать? Так, конечно. Але и от початку, коли пропадали гордые великаны, надея света опынулась у арцы, и она, накерованная твоей рукой, покинула свету семя потомства. Арцы, это имеется в виду, это ковчег. Это куфар. Куфар. Коли пропадали гордые великаны. Вось, калі пропадали эти гордые великаны. Тады Сирах, глядите, это будет у вас экклезиастикус, альбо мудрость Иисуса бен Сираха. Так? Вот это так само там есть. Это будет у 16, и верш будет альбо 7, альбо 8, он будет и так, и так. Это у разных перекладов по-разному. На сборище грешников сгорится огонь, и в народе неверующим сгорится Значит, буря. наступный верш читайте. Там Много таких здарень убачили мое око, ды праважнейшее з этого почало. Не, одразу 8 верш читайте. Ви що сидите? 16:8. 16:8. Тоді, коли у вас не в 7, значить у 8 буде. Не умилостивили его давнішні великани, які упевнені у своїй силі. Во, бачите, знову тут нечто вот наробили недоброго, давнейшие великаны, упевнені в своей силе, и подняли бунт. То есть тут уже открытым текстом там этот бунт идет. И опошняя Баруха. Это еще наступная будет после Экклезиастикуса, наступная книга. Барух 3, 26, 28. Там были гиганты славные, яны были от початку рослые, бездатные до бою. Далее. Не их выбрал Бог, и не им дал шлях И наставления. это наступное. Приверши. И погинули, бо не имели разважливости, пропадали деле своей неразумности. Ось. Значить, знову той самий сюжет, докладно. І ще гэта у третьей книге Макабею, яе у вас уже не буде. Яна, поглядите, у кого есть третья книга Макабею. Она будет у синодальном. Вот. Маковеев. Так, у вас только две. Тут будет первая и другая, нам только третья. Это 2-4. У меня две Маковеев. Так, у вас только две. А их 4? Их 4. Ты некогда погубил Так, ага. делавших беззаконие, между которыми были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость, и навел на них безмерную волю. Вот. Ось, бачите, наколькі популярная гэтая тэма. І яна сапраўды пайшла потым у сюжэту пазнейшае разуменне, пазнейшую культуру, увайшла менавіта ў такі лік, што Нефілім гэта вось это некія гэтыя ці самі анёлы, якія палі, ці іх нашчадкі. Яны звязаныя вот з гэтым. Аднак, што для нас вельмі важна, гэтая інтэрпрэтацыя абсалютна ніколі не прымалася, скажем, у ортодоксальным юдаізме. Прачытанне роду 6 в этой гісторыі праз прызму пазнейшых тэкстаў
не рабілася. Ну, і от пам'ятаєте, ми про Рабіна Акібу в минулому році много згадували у сувязі з пісня. І, може, так само ви ведаєте, такий вельми славутий ягоний учень Шимон бар Йохай. Я вам покажу. Шимон бар Йохай, його, звичайно, навіть у традиції він відомий як Рашбі. Це абревіатура, так? Рабін Шимон бар Йохай. Бар, або часом Бен, бар – це син, так? По-арамейську. Рашбі. Його вельми часто ви його могли там де-небудь бачити, пропустити, як Рашбі. Гэта вот якраз это один з найлепшых вучняў Рабі Акібы. Вельмі легендарный персонаж. І вот это Рашбі наклаў праклён на ўсіх, хто будзе чытаць сыноў Божых у роду 6, як паўшых анёлаў. Уявляеце сабе. Мы зараз толькі што паглядзелі, што яны дакладна так і чытаюцца, а тут паглядзіце ровно вот так, як заўгодна, толькі не так. Сам по сабе это вельмі цікавы персонаж, это Рашбі. Ну, яму першы, ну, самы вялікі ягоны подзвіг, это яму припісваецца аўтарства Зоару. Ведаеце тут, так? Гэта галоўная кніга Кабалы. Хаця ясна, што кніга Кабалы она ўзнікае ў сярэднявеччы. Дзесьці ўсю Европу ў сярэднявеччы. Аднак яна припісваецца яму. А Рашбі гэта дзесьці пералом другого першага стагоддзя. Як і Рабі Акіба. Гэта вот сітуацыя пасля разбурэння храму, пасля 70-го года. Ён маладзейшы за Акібу. Ён, там, напрыклад, вядомая легенда пра яго. Ён вельмі много казаў супраць рымлянаў, і рымляне меліся яго схапіць і забіць. І ён са сваім сынам уцёк ад іх хавацца ад рымлянаў, пасяліліся ў некай пячоры у пустыні, і там у той пячоры, дзе яны пасяліліся, каля яе вырасла дрэва і забіла крыніца. Значыць, і дрэва з пладамі. Паведна, у іх ежа і пітву пасярод пустыні былі заўсёды забяспечаныя. І з гэтай нагоды, з таго, што ім не трэба было клапаціцца пра ежу і пітво, ён са сваім сынам зарываўся у пясок па шыю і вывучалі Тору, каб нішто так не адцягвала ўвагу. Яны цэлымі днямі вывучалі Біблію закапанымі па шыю і потым сядзелі там у той пячоры, ажно пакуль аб'яўленне ім не прыйшло, в аб'яўленні было сказана, што рымскі імператор памёр, і разам з ім вот гэтыя загады схапіць і забіць так ужо абменены. Яны могуць вярнуцца, і яны вярнуліся. Ну, зразумела, што такія легенды складаюць пра нейкіх вельмі вялікіх персонажаў. Ён быў вельмі папулярны персонаж і вельмі ўплывовы. І вот тое, што ім было сказано, тое, што ну, такі вот з легендаў, з традыцыі прыйшло як тэксты Рашбі. От як і Зоар припісваецца, вельмі шмат тэкстаў припісваецца. Тэксты, якія мы не ведаем, чыё аўтарства, але многія раннія тэксты, яны припісваюцца яму. І ён быў такі вот адзін з найвялікшых мудрецоў. І от бачыце, і ён абсалютна забараняе прачытваць сыноў Божых як паўшых анёлаў. Бо, маўляў, гэтыя сыны Божыя, гэта людзі. Гэта чалавечыя персонажы, гэта не звышнатуральныя персонажы. А сыны Божыя і дочкі чалавечыя, і тыя, гэта ўсё чалавечыя персонажы. Толькі што вот гэтыя все вот, і адпаведна Нефілім, гэта дзеці менавіта гэтых чалавечых бацькоў цалкам, але абсалютна не анёлаў. І іх вот за ім таксама ў ранніх тэкстах прачытваюць і інтэрпрэтуюць Нефілім як сыны высакародных альбо сыны уладароў. Так вот это сыны Божьи так прачытваюцца. Ну, і вот гэта
па сутнасці весь это юдаізм першага стагоддзя на гэтым стаіць, і адпаведна гэта талмудычная асноўная інтэрпрэтацыя, і яно потым захоўваецца в артаксальным юдаізме на все пазнейшыя часы. Але такая самая плынь пачынаецца і ў хрысціянстве, таксама ад самага пачатку. І прачытваць як сыноў Божых, як тых, што былі калісьці праведнымі людзямі ад нашчадкамі Сета. Тут мы ўваходзім зноў у гэтую генеалогію. Парадку все, так, все по многу. Значит, давайте вот с гэтага скончым, таму што гэта зноў можа мець наступствы для нашага далейшага разумення Йова. Памятаем, што Сет Сет у гэтай з грэцкай напісаў так. Але гэта звычайная тау гебрайская, это канцавое Т, якое у грэцкай мове канцавое Т перадавалі, так як это в славой пазіцыі перадавалі не як Т, а як Т. Ну і такім чынам яно в славянскую мову яно патрапіла як Ф. Ну і даўгое ператварылася ў І. І таму в расійскіх тэкстах вы яго знойдзеце як Сіфа. То есть яно ніякіх падставаў для гебрайскага Сета это ніяк не можа быць. Але гэта вот так праз пасярэдніцтва прачытання пазнейшай грэцкай мовы. Сет ператварыўся ў Сіфа. Але это імя гебрайскае, яно гучыць як Сет, без варыянту. Можете поглядеть, вернуться у книгу роду 4.25 и крышечку далей. В 4 разделе у нас есть основный сюжет и история Каина. Там это вот человек и жонка ягона, якую звать Хава на початку 4 раздела. Чалавек зведаў сваю жонку Хаву, а тая зачала і нарадзіла Каіна. Памятаеце? І працягвала нараджаць і нарадзіла нарадзіла Абела. Близнячая пара. Каін і Хабел. І Каін забіў Хабела. А потым у 25 вершы, дзе ўжо пачынаецца новая гісторыя, адкуль пачынаюцца генеалогіі, там, дзе мы шмат разоў з вами згадывалі гэты верш, таму што там першы раз Адам не чалавек, а імя. Там першыню без артыкля ужываецца не Адам, а Адам. І от тут ўжо ў генеалогіях это тэксты іншага часу, іншага перыяду, і там ужо гэты вот слово чалавек як імя. Калі мы будзем яго пісаць чалавек з вялікай літары, так, як імя. І вот прочитайте 25 верш. Знаў Адам яшчэ жонку сваю, і яна нарадзіла сына і назвала яго Сыф. Бо Бог прызначыў і мне іншае патомства замест Авеля, бо забіў яго Каін. Так. І там, калі вы далей яшчэ пачытаеце, У Сыфа таксама нарадзіўся сын, і ён назваў імя яго Енас. Тады пачалі гукаць у імя спадарова. Вот дастаткова. Вот тут вот маленькі гэты сюжэт, ён таксама дае цэлую велізарную плынь інтэрпрэтацыі, увогуле разумення чалавечай гісторыі. Значыць, была гэтая, бачыце, вот эта ранняя лінія Каіна і Хабела. Хабел забіты, заместа Хабела Сет. І вот там вот далей, это вельмі няпэўная фраза, она вельмі складана інтэрпрэтуецца. У Сета нараджаецца гэты Энош, напишу кириллицей, уже почала Энош. Энош это значит человек. И Адам значит человек, и Энош значит человек. И то, и то. Только Адам
яны адрозніваюцца паміж сабой. Значэнне Адам — гэта агульная родавая назва. Гэта як это ну, любая чалавечая асоба — гэта Адам. Увогуле, все чалавецтва разам — гэта Адам. Вот это дочки Адама, так? Вот у 6 раздзеле, про які мы сейчас говорим, дочки Адама — это просто жанчыны чалавечыя. Сыны Адама — это просто люди. Просто люди. А нож — гэта уже такая больш чалавечая асоба. Але это зноў-таки чалавек. Дык вось, вот у тым вершы, вот які вы зараз прачыталі, у Сета нарадзіўся сын Нож, і ў той час людзі пачалі гукаць, клікаць імя Яхве. Што гэта значыць? Это можа быць таксама, зараз не будзем на гэта спыняцца, таму што это ўвогуле асобная тэма. Але яна, вот у гэтым часе, пра які мы гаворым, вот дзесьці вось другое, першае стагоддзе да нашай эры, першае стагоддзе нашай эры, гэты вот час, гэта вельмі ахвотна прачытваецца, як вот это гукаць пачалі імя Яхве, як пабожнасць. І такім чынам вот, вся гісторыя ў 25-м же у 4-м раздзеле пасля перад 25-м вершам, ад 17 до 25 Каінавая гісторыя. Каін сыходзіць, яго там ён выгнаны, ён ідзе далей на ўсход, яшчэ далей на ўсход ад Эдэну, ён закладае горад, і ягоныя нашчадкі ствараюць цывілізацыю. Там вот вся, калі вы уважліва паглядзіце, потым нашчадкі Каіна адзін за адным там розныя майстэрствы, мастацтвы вынаходзяць, рамёствы вынаходзяць. Ну і па сутнасці вот вся цывілізацыя — это дзеці Каіна. Все, што вот, все, што далей вядомыя розныя роды заняткаў, это все Каінавая лінія. А Еношавая — Сетавая лінія. То есть гэта такая вот сапраўды такая цывілізацыя, а гэта пабожнасць, такая рэлігія. Так? І такім чынам вот гэтыя все, што вот кепскага адбываецца і ў цывілізацыі, і ў гарадах, і ў рамёствах, і ввогуле все, што кепскага робяць людзі, это все Каінавая лінія. А вот вся такая вот чыстая, добрая, якая звязаная з Богом, это Сетавая лінія. А Сет і Каін — браты, зразумела. І вот у гэтай гісторыі, вот якую вы прачыталі, маецца на увазе, што і тое, чаму, скажем, чаму юдаізм адмаўляе гэту анёльскую інтэрпрэтацыю, таму што інтэрпрэтацыя, якая вот такая пераважная, якая дамінантная ў тым часе, якая прывабная ў тым часе, тое, што вот пакаленне Сета, лінія Сета — это лінія праведных пабожных людзей. З гэтай жа ж лініі потым Ной, маўляў, Ной, які перажыў паводку адзіны. І адпаведна там вот эта Ноевая лінія працягваецца. Ной — некі праўнук Еноша. І вот такім чынам ёсць вот такая грэшная чалавечая лінія і праведная чалавечая лінія. І вот менавіта гэтыя праведныя — это тыя, што і ёсць сыны Божыя. Сыны Божыя належаць вот да гэтай вельмі добрай лініі. І тады вот тое, што яны пайшлі і памяшаліся з дочкамі чалавека, якія ёсць лініі Каіна, вот гэта якраз іхны бунт. То есть гэта не анёльскі бунт і анёльскае падзенне на зямлю, а чалавечы бунт. То есть тыя праведныя і пабожныя людзі у нейкі момант перасталі быць праведнымі і пабожнымі і зноў-такі перайшлі нейкія межы, якія нельга было пераходзіць. То есть гэта цалкам чалавечая прырода. Ніякіх анёлаў, ніякіх там гэтых фантастычных істотаў, а проста людзі. Зразумела, да? То есть мы потрапляем у абсалютна іншую сітуацыю. Потрапляем у сітуацыю, калі сыны Божыя — гэта людзі. І гэта застаецца фактычна вот магутнай такой плынню інтэрпрэтацыі дзесьці ў ранніх стагоддзях хрысціянскіх таксама. Але і яна не прападае, потым застаецца і далей. Адпаведна, нефілімы — гэта дзеці вот гэтых ліній Каіна і лініі Сета. То есть нефілімы — гэта вот гэты плён гэтай забароненай сувязі. Гэта вельмі многа у літаратуры
Клімента Александрійскага і вакол яго, это клеентынавай літаратуры, много про гэта і Ефрем Сірин, і знаходзім гэта і у Яна Залатавуснага. То есть гэта сапраўды ў раннім хрысціянства, ну, пашыраная рэч. І тут вельмі цікавае, што яны яшчэ пры гэтым абапіраюцца на Евангелие Мацвея. Паглядзіце, як можна адно за адно зачапіць, праінтэрпрэтаваць вот нечаканым чынам. Знайдзіце, калі ласка, Мацвея 24:38. Это той тэкст, які у хрысціянскай, ранней хрысціянскай літаратуры прыводзіцца як такі падмуркавы для гэтага прачытання. Дзе Ісус гаворыць пра часы, якія былі да паводкі. Вот. Значит, чему оно связывается с допаводковыми часами? Зразумела, потому что все гэтыя нефилимы, они одразу тягнут час допаводки. То есть это то, что было калісьці ранее. Вот. Какой раздел от Матфея? 24:38. Бо як у той час перед потопом ели и пили, жанились и замуж отдавали аж до того дня, когда Ной вошел в арку. Вот и всего только. Бачите, и вот это у контексте Евангелия, у контексте того, про что говорит Иисус, это зусім іншая речь. Там прочитывается до поводки, вот ели, пили, жанились, замуж выходили, не подозреваючи, так? не ведаючи, что вот зараз это все скончится, что прийде такая навала и это все знищится. Что живут себе вот як нічого. А тады вот в этом часе оно интерпретуется, что вот это яны, что до поводки это не это вот гэтые поколения жанились. И что и Нефилим нараджались, это эти Нефилимы, или хочете, они нараджались до поводки. Вот опираючись на гэты верш, интерпретуют, тлумачат свою позицию. И яна потом застаецца, уже мы яе бачым і у Августына гэтую ж канцэпцыю, і у Жана Кальвіна. У рэфармацыю Жан Кальвін таксама падхоплівае гэтую ж ідэю пакаленняў нашчадкаў Сета versus нашчадкаў Каіна. То есть, что таким чынам все вот тыя, што спарадзілі Нефілімаў, гэта нашчадкі Сета, якія сыны Божыя, якія адпалі. І гаворка ідзе пра тое, што чаму яны былі такія пабожныя, што яны мелі вось гэты нейкі ранні запавет з Богам. Вот гэты запавет, оно таксама абапіраецца на другазаконне, но можам, в прынцыпе, не чытаць, можам гэта пакінуць. Да? Вот. І гэтая ж самая традыцыя падтрымліваецца і ў этыёпскай традыцыі. У этыёпскай традыцыі вот якраз гэтыя все кнігі юбілеяў, кнігі Еноха, это все у канона уваходзіць. Памятаеце, мы казалі, што самы вялікі канон это этыёпскі, все кананічныя тэксты. І якраз вот гэтыя все там, дзе пра тых анёлаў, якія палі, якія адпалі, много гаворкі, але тым не менш, вот гэтай лініі ідэя пра Сета і Каіна таксама падтрымліваецца в сваёй асноўнай традыцыі. Вот, я хочу з Нефілімамі тут скончыць. Мы з вами туди, мы зараз вернемся знову у інше прочитання сынов Божих з Йова, як ми могли вже далі прочити, вже ведаючи вже все махчини речі, ви поглядите, подумайте, ці махчима чоловіча інтерпретація у книзі Йова, вона там буде вельми проблематична. Як вона, зрештою, вельми проблематична і у 6 розділі книги Роду. Але тим не менш, вона от така ось була у певному часі і застається у певних линіях, застається домінантною. А ми вертаємося з вами ось у тих синов Божих, які у книзі Йова, які з'являються до Бога у певний день. І от ми тоді минулий раз почали казати про Божську раду,
казали про похурилані, так? Пам'ятаєте? Акадський термін, вельми добре розпрацьований. І так, вельми поширений і у месопотамській літературі, ми глядали месопотамської літератури, угарицької літератури. І починали, от нам давайте трошечки ще поглядимо його у єврейській літературі. Виключимо мобільники. У еврейской Библии основное слово для вот этой рады — сот. Я кириллицей напишу. Было беспречно читание сот. Так? Это вот рада. І воно може вживатися у його значенні і рада, як от, товариство, хаурус, такое ось це коло компаньйонів і у чоловічому сенсі, і у небесному сенсі. И по Хурулане тоже? Хурилані – це акадський вираз. Ми про Хурилані казали минулий раз, ми глядели, як там, от я нагадаю у двох словах, ми зараз поглядимо у Біблії, тому що нам це вже буде, худший за все, це буде те, що мається на увазі у Йова. Вельми близько принаймні до того, що у Йова. По Хурилані це рада, де, як пам'ятаєте, ми казали, що п'ють і ядуть частей за все, ця божська рада цим займається, в яку входять усі божства опроч богов разбурення і смерті. На гэтай радзе прымаюцца нейкія важныя рашэнні і, звычайна, на этой радзе старшынствуе вярхоўнае божства. І тыя, хто да яго набліжаныя, хто стаіць праварочы, альбо бывае, хто там падае віно, там у розных тэкстах всялякія бываюць сітуацыі, там 9 гадоў падаваў віно. Ну, это вот такая вот пашана просто вот фантастычная. Значит, у яго самая высокая пазіцыя, яку толькі можа сабе уявіць, таму што ён вярхоўнаму падае віно на боскай радзе. І гэта наогул такі стандартны тэрмін, стандартнае уяўленне пра тое, што адбываецца ў гэтым боскім свеце. То есть ёсць некае гэтае галоўнае боства, у гарэцкай літаратуры гэта Эль, у месапатамскай гэта звычайна Ану. Бог неба. Хто галоўны на гэтай радзе. І от як у гарыцкай літаратуры, там все боствы будуць штосьці там паміж сабою спрачацца дзеля таго, каб перацягнуць Эля на свой бок. Тому што калі Эль прымае рашэнне, гэта рашэнне будзе ўжо абавязковае для ўсіх богоў, для ўсяго свету. Але тым не менш, гэта заўсёды некая вот такая калегія богоў. Божства. І у єврейській Біблії ми маємо некілька разів абсолютно відкриті спосилки на Божську раду і некілька разів, де вона мається на увазі. Основний термін це буде сод. Які, от, як я кажу, які дієсловно він буде значить, як кшталту ладзіць дамову, ладзіць змову. Але ў яго вельмі старое, вельмі даўнае назоўнікавае значэнне, магчыма, увогуле першапачаткова назоўнікавае слова. Гэта вельмі малая група назоўнікавых словаў, вельмі малая група. Все семіцкія мовы на дзеяслоўныя. Там галоўнае значэнне ідзе з дзеяслова. Але ёсць групы словаў, якія назоўнікі, як і бацька, там ты кроў, там ці чырвоны. Ёсць нейкія словы, у якіх назоўнікавае значэнне базавае, альбо таму, што іхныя дзеясловы страціліся ў даўніне стагоддзяў, або таму, што яны сапраўды ўзніклі як назоўнікавыя, субстантыўныя, таму што там назоўніка як такога няма, ёсць проста субстантыў. Там можа быць назоўнік, прыметнік, але не дзеяслов. Сод
Падобна, што вот, можа быць таксама вот, з вельмі даўнага назоўніка значэння, не дзеяслоўна, са значэннем рады. То есть это восходу, таварыства. Вот давайте поглядим там, где вот основные оценки. Так, первая книга Королевства. 22, 19, 22. Значит, Первое Королевство, памятаете ці не, ідзе шукаць у іншых варыянтах. Гэта будзе трэцяе. Калі в царствах, то гэта трэцяе царство. Вот глядите, там это первая, другая Самуэля, и потом первая, другая Книга царов. ну вот тут царов, оно хутчэй не царов, а королевства, бо королев. А у российской традиции это просто яны все первая, другая Самуэля и первая, другая королевство, это 1, 2, 3, 4 царства. Значит, скорее я кажу, первая книга Королевства, вот отповедно третье царство. Там 22, и вот там будет конец 19 верша, мы его так пишем, 19 если прочитайте, вот там тут конец, и 22. Вот великий такой кавалок, несколько вершей. Сказал Михей: Ага, вот, это визия Михея. Михей это пророк. выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, Угу. и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамоте Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, встал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым, из так всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай это. Вот глядите. Тут это самый лепший текст, где прописанная процедура рады. Что отбывается на раде. Значит, збирається много істотів. Яхве, вот у вас там Господь вы читали, Яхве – это той, кто однозначно керує усім. То есть роля Верховного Божества у Богурилані тут у Яхве. Да? И глядите, много персонажей, ён старшынствуе, ён ставіць пытанне, ёсць некая задача, якую нам трэба развязаць. І один так кажа, другі гэтак. Все бяруць удзел. Яны это не пасіўная маса. Яны штосьці гавораць, і один гаворыць так, што ягоная ідэя можа быць цалкам ажыццяўлёная, і тады Яхва прымае рашэнне, вся рада гэтае рашэнне, як бы вот ратыфікуе, і все далей павінна рабіцца далейшы ход падзеяў паводле таго, як на гэтай радзе дамовіліся. Вот это вот самая великая расписанная процедура, якую мы маем. Вот, як вот Яхве и ягоны двор пры ім. Да? Теперь поглядите, вот подобная ситуация у Исаии. Исаия 6, 1, 11. Ну что так долго? Читайте. Ой, выключите колено. Ну что так долго шукается Исаия? В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Края ризы его наполняли весь храм.
Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лица свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, Тут и не достатково. увидите». Зрозуміло. Значить, картина космічна тая самая. Так само сядзіць на троне, його пасад і каралеўскі сядзіць у цэнтры свету, вот на гэтай радзе сядзіць Яхве. Пры ім некі гэты двор, тут у дадзеным выпадку гэтыя істоты, якія лётаюць, серафімы. І от паглядзіце, вот у 8 вершы, вот вы чыталі, як ён кажа: «Каго мне паслаць, хто гэта зробіць для нас?» І я, і мы гучыць паралельна. Пад мы маецца на ўвазе вот всю эту нашу супольнасць. Это, звычайна, на гэты верш паклікаюцца для інтэрпрэтацыі мы у роду, у гісторыі саду. Вот мы это мінулы раз таксама згадывалі, так? І там і ў гісторыі саду, потым тое самае, вот у першым раздзеле зробіма чалавека паводле нашага вобразу. У трэцім раздзеле, там, дзе таксама мы, тыя, што вот я стаў адзін з нас, якія ведаюць дабро і зло. У 11 раздзеле перад Бабілонскай вежаю таксама, калі Яхве гаворыць: «Спусцімся і глянем, што яны там робяць на гэтай вежы». І вот пад гэтым мы, звычайна, вот найчасцей інтэрпрэтацыя, калі паклікаецца на гэты верш. Так? Ці вот на гэтую канцэпцыю. Это не абавязкова так. Это, яно можа быць зусім штосьці іншае, але гэта цалкам магчыма. Так? Што вот гэтае мы, гэта вот все гэтае, весь гэты сод. Так? Весь гэты хаурус тых вот боскіх істотаў, якія дзесьці стаяць пры троне Яхве. І от таму што тут вот у гэтага у Ісаі дакладна кажа: «Каго мне паслаць, хто ад нас гэта будзе рабіць?» Дзеля нас. Нас усіх. То есть я гэта я, а мы гэта мы ўсе. І вось тут якраз вот у сувязі з гэтым паглядзіце, якая тут таксама працэдура прапісаная. І у Йова, вот пра тое, пра што мы гаворым, параўнайце з той працэдурай, якая ў Йова. То есть, зноў-такі, тая самая сітуацыя, прыходзяць сыны Божыя, яны ўсе прыходзяць са сваімі справамі, і адзін з іх, вот, у дадзеным выпадку шатан, да якога Бог звяртаецца з канкрэтным пытаннем, прыцягвае увагу да канкрэтнай тэмы, у нашым выпадку да цудоўнага Йова, пабожнага, праведнага. І шатан там вступае з ім у дыялог. Вот все паводле гэтай схемы. Толькі што схема сама не прапісаная, але яно абсалютна впісваецца ў гэту агульную карціну. То есть рада, дзе збіраюцца гэтыя індывідуумы, ёсць абсалютна адназначнае такое бясспрэчнае зверхніцтва Яхве, але все астатнія гэта не аморфная маса. Гэта жывыя персонажы, якія спрачаюцца, якія штосьці сваё гавораць, якія уступаюць у дыялог. І вось тое, што мы бачым у Йова, гэта вот эта сітуацыя такой рады, дзе уступае ў дыялог шатан, таму што да яго якраз звяртаецца Бог. Ён вылучае яго сярод агульнай масы. Вот там, где чалавечая ситуация, мы это уже с вами читали з пророка Захара. Ну, вот еще раз поглядим, давайте. Апошний раз, его Захар 3:1-7.
мы уже даем 3:1:7, там, где шатан, где Малак, якого там перекладають з аньола, там це ще чим. І перша свята. Ісус, Ішуа. Угу. Так что мы читаем? Вот, Захар 3:1:7. Угу. И показал он и мне Иошуа, наивысшего святора, что стоял перед ангелом Скоторовым, и шайтана, который стоял по правице его, как супротивдеять ему. И сказал сподар шайтан: хай згане сподар тебе, шайтане, хай згане тебе сподар, что обрал Иерусалим. Ти не головешка гэта, выратованная з огню. Зигошуа был одевшийся у запэцканное оденье, стоял перед ангелом. И он отказал и казал тем, что стояли перед им, кажучи: здейте з его запэцканное оденье, а ему сказал: вось, я причинил, что одышлю от тебе бесправие твое, и одену тебе в дорогое оденье. И сказал: нехай узложит чистую митру на голову ягоную. И узложили чистую митру на голову ягоную, и одели его у воде. Так, У водице. Молодец, да? Это так у меня так написано. Ні, водице. це Станкевич. Это Станкевич. Це Станкевичова мова, тому там одеться. Все в порядку. Бачите, знову, от гэта ж самая процедура. Там ёсць гэты Малак і ёсць шатан, якія паміж сабою спрачаюцца за тое, як павінна адбывацца справа. Дзве процілеглыя думкі нейкім чынам выказваюцца, Яхве перакананы аргументамі аднаго з іх і дае загад, і все робіцца паводле гэтага загаду. Мы тады чыталі гэта, калі мы шатана глядзелі, чыталі гэты верш, глядзелі, што шатан гэта той апанент. Але тут вот зараз мы гэта глядзім, як функцыянуе гэтая рада, як яна функцыянуе адпаведна ў Йова. І чаму все так адбываецца. І вот мы яшчэ, давайте, мы яшчэ два псальмы паглядзім, і на гэтым мы з радою скончым. Псальм мы таксама ўжо глядзелі, але паглядзім іншым бокам. 82 псальм, альбо 81. У тых, у кого это по септуагинскому раскладе, 81. Вот. Там, где процедура суду. Псалом Асафа. Бог стал сонмом богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно, и оказывается лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному сироте, гнетенному нищему, оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Ну, там, в принципе, можно на этом и скончить, так? Потому что там знову зрозуміло. То там, вот вы прочитали на сонме, так, рада, там это адател, там исоды, там меньше слова. Яно, это вот, сход, збор. По-грецьку перекладається як синагога. Коли у нас потім це слово синагога, так? Зрозуміло, це треба транслітерувати. Я тебе транслитерую, как уже не будет, ладно.
есть тут вот это Яхве на это сбор богов, вот это боский сход. У синагоги Сеон, оно навод, и оно по-грецку синагоги Сеон, богов. Не Бога, а богов. Менавіта это множный лик, да? Вось. Это сход богов. Септуагента перекладая. Я в ходе богов суд судить. Значит, это еще один из вариантов. Вот такая процедура на Боской Раде. Робить суд. И вот вот таких это сод Яхве. Это вот так само, как это синагога Сеон. Давайте еще вот поглядим, это Псалм 89:8. Это близко от того, где мы глядели, а 88 отповедно. Можно навод не 8, а можно навод 6, 7, 8. Небеса прославят чудные дела Твои, Господи, истины Твои в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог великой силы святых, страшен Он для всех окружающих Его. Вот какая тут розница? Там, бачите, там термин «Бесод кедушим». Не богов, не сынов Божьих, а кадош – это святых. То есть это сход святых. Але глядите, оговорка идет про то и самое. Это те самые, и тут вот это бесод, бех – это приназовник у. Так? То есть это на сходе святых. А вот параллели якие? У 7 вірші «Дети богов» да кедушим параллель. У 6 вірші там кегал кедушим. Сходе святых. Сбор святых. И вот оно это параллельно, эти сбор святых, дети богов и бесотки души. То есть это вот та самая речь. И снова с этим абсолютным авторитетом Яхве. А поза псальмами Рада в это место, это вот там, где мы бачим, где справді божества збираються. А вот там, где мы так само уже тут пророков зачапляли, это место, и вот это так само для нас важно, где люди, вот пророки, могут туди потрапляти неким чином, самые, там, такие самые, кому дозволено. И они потрапляют на эту раду, и на этой раде они что-то бачат, что-то чуют. Вот мы с вами уже читали эти кавалки. І таким чином, вот то, що яны на этой раді побачили, почули, яны могут потом передать людям. Яны на этой раді набираються веды некої, і яка потім у їх мудрость переходить, так? Ведать, там у їх візія, щось цим відкривається. Тобто эта рада, это як такое для тих, хто туди потрапляє, в окно в эту боскую правду, в этот боский свет. І як так, як ввогуле один із родок для довідування чогось. І ось тут вот так вот у Йова буде та сама реч, але давайте ми спочатку поглядимо у Єреми, пророк Єремія. Там буде 2 кавалки. Єрема 23, и вот, ну, можно, в принципе, все разом прочитать, как 18-22, но там 19 нам не потребно. Можете пропустить. Если кто не очистится от ржавчины золота, которого не Не-не. может. Не-не-не. Бо хто стояв у раді Господа, Так, і так. бачив і чув. Кто стоял, гучнее, коли ласка, вот выразно. Бо хто стояв у раді Господа і бачив і чув слово Його. Ага. Хто уважав слово Його і почув. Ось іде бура
Господня с лютостью, бура грозная, и упади на голову безбожных. Гнев Господа не отвергнется, покуль он не здійснить и покуль не виконає наміров серця своего. У наступные дни вы ясно уразумеете это. Далее. Не, не треба далі. І давайте до Йова вернемся. От поглядим, що у нас у Йова у 15:8. Вот. Там, где у великой поэме Йововой Еліфаз говорить Йову, там промова Еліфаза. Вот поглядите, что говорит Еліфаз. Что он не Разве совет Божий ты слышал Во-во. и привлек к себе премудрость? Ага. От бачите, що говорить? Ці ж ти, он я було так, що, мовляв, ясно, що ти до того не чув, так? Але ті ж ти на раді, і там знов таки, там є термін «бесод», там неудалий переклад у вас. Совет, як... Так, ці ж ти у раді Божій чув щось. Ці ж ти набрався гэтай боскай мудрості. А тут усе хіба ж раду Божию ти чув, Ага. прихинув до себе мудрость? Мгм. Так от, ну, ви тепер бачите, так? Там говорка йде про гэтую самую раду бостваў. Раиться это означает на раде? Ну так, корень той самый. Потому что здесь ты раюся с Богом и взяв себе мудрости и все. Ну от тут уже зовсім інтерпретація. Ці ти раївся з Богом. Так? Ці ти раду Божою гэтую чув. Ці ти чув, що відбувається. Це не інструкції. Это вот у линии того, что вот мы прочитали у Яремы, у линии того, что вы прочитали перед тим, ті ж ти гэтую раду Божою почув, ці ти там був присутний яким чином, так? Ці ти виніс оттуль щось вельми розумне. Ну, і от ці ти слухав гэтую, там літерально бесодологім. Тобто от, тут у нас було от воно літерально, там у Йова. Бесоделуах, пробачте. У раді Бога. Тут ідеально перекладати як Бог, тому що Елуах вже іншого значення не буде мати. Це вже не Ель, не Елогім, не якісь складаності, а це ти вот это бесод Елуах, це ти у раді Бога почув щось. І воно вельми цікаво, що вживається менавіта не сод, а бесод у раді. Тому що гэта бесод, так як яно у, приназовник у, і он одразу значить множність. Вот я хочу, каб вы гэта побачили, тому що яно міняє прочитання гэтага верша. То, що ти почув раду Бога, це зовсім неадекватний переклад. Тому що тут менавіта у гэтай раді, значить, у ёй штось, у ёй много чагось внутрі гэтай ради. Це ти там почув. І от так само у Йова, уже у 29 вершу, глядите, 29, 4, 5. Там, где это, ну, Как был я в одни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще вседержитель был. милость, так, раптом. Поглядите все переклады. Як тайна Божия. Ну, бачите, що там знов сод. От гэта ще раз, коли у нас у тексті возникає сод, каля намёту моєго. Угу. Ось. Коли сод Бога, коли рада Божия була ля моєго намёту. Был спогадным у палаца моей. Спогадным. У палаці? У палаці. У палаці. Палаці, ясно, у намёті, ага. От бачите, яка гэта, як переклади міняють сенси.
Ну, от апошнія ще давайте два тексти, каб нам уже зусім тему закрыть, і ми тоді підсумуємо все. У приповістях 3.32, приповісті ці там притчі, як там у вас, так? Ось. І новозаповітне бачення, як здається, 4.5. Ось. Приповісті одразу після псальмова. Потому что мерзость пред Господом развратный, а справедливый у него общение. 32. Богогидность для Господа, усякий криводушный человек, а с сумлением сябровство его. Да, тут знаем, да. Ладно, давайте мы это опустим, зараз будет долго разбираться. Давайте поглядим этот новозаповітний образ, куди потрапляє у Новий Заповіт, у книзі об'явлення, у Апокаліпсисі, апошня книга, так? Об'явлення Яна Богослова, 4.5. Там це так само вот повстає той же самий образ. И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которая суть 7 духов Божьих. Вот, бачите, вот гэта водгулле гэтай візіі фасаду Божага, які от посеред світу стоїть над Петром, на яким сядзіць Бог, і вакол якого там всялякі інші божські істоти. І, відповідно, ми з вами будемо у книзі Йова бачити вот эту ситуацію, чим яка, бачите, прокручується розним чином. Цалком сини Божі, які утварають цю раду, які у некий призначений день приходять спеціально до Бога. І, значить, там щось відбувається, але для нашої історії важливо тільки те, що відбувається дотично Йова. Але це рішення, яке було прийнято, позбавити його усіх доброт життєвих. Рішення, яке двічі було прийнято, ні много ні мало, на Божській раді у присутності усіх цих божських істотів, синов Божих. І потім, коли у самім тексті згадується, коли не віра цьому, ці ж ти у Божській раді був. Йов згадує, коли у молодості моєї, та рада Божська була при мені, ось тут, вот, при моєму намете. Це вот то, що ми будемо далі читати. Ось, давайте якісь питання на удокладнення з цим зв'язані. Я хочу, как мы уже зараз эту тему закрыли. И, значит, наступный раз мы будем глядеть, что отбывается у князя Йова. Ну, просто, да? Потому что это самые такие, самые неоднозначные, невідовочные для разумения, просто вот такие, скажем так, культурологичный кавалок, вот мы его зараз з вами зробили. З Божською радою, з шатаном, з синами Божими, вот то, що вот нам треба було ведати, як рухатися свободно далі, коли тепер ви його прочитаєте ще раз, я сподіваюся, що воно вже буде у вас зовсім по-іншому виглядати, так? Будете бачити, з якого культурологічного контексту все це повстає. Ну, давайте, коли які-небудь питання є, ми їх з вами розв'яжемо. Если крыша едет от продмова, то что будет потом у Йова? Не, ну бачите, гэта сапраўды, это найбольш складаны момант. Саме у сенсі той, який треба вот вельмі падрабязна разгледзець з гэтага з тэкстуальнага культурнага пункту гледжання, каб вы ведалі просто пра што гаворка. Бо інакш мы будзем укладаць у свае нейкія свае разуменні, якія не пасуюць да таго кантэксту. Вот я вам, вот то, что и отбывается, звичайно, коли мы просто читаем Сыны Божии, так и циферка зразумели, и мы не разумеем
разумеем, адкуль гэты раптам нейкі політэізм, так? І калі у нас шатан паўстае, чаму шатан дзіця Божае, чаму ён сын Божы. І калі мы это все з вами цяпер разгледзелі, мне здаецца, што оно все павінна быць, ну, і калі не зразумела, то прынамсі падыход да разумення ёсць выразны. Зразумеем, што тут ясна, што чым гэта можа быць, што гэта можа мецца на ўвазе. Каб мы нічога не выдумлялі. А далей мы будзем уже, там складанасцяў такіх у нас не павінна быць, пакуль мы не дойдзем да 38-га і сумесных раздзелаў. Таму што там у нас зноў-такі там касмаганічныя кавалкі будуць, але там, мне здаецца, ніякіх такіх вялікіх праблемаў не будзе. Ну тады, все тады на сёння.